Pozdrav svima! Danas ću objasniti kako ćete pristupiti portalu Ministarstva prosvete za online nastavu Moja škola. Probat ćemo u pretraživaču iskucati raspored nastave koji će nas usmeriti na raspored nastave Ministarstva prosvete. Kada to kliknemo, otvara se novi tab i u njemu ćete moći naći mnoge servise, među kojima ćete izabrati servis za Moju školu. Oni koji nemaju drugačiji pristup, obezbeđen je besplatan pristup. Evo kada kliknemo ovde, Moja škola gov.rs, otvara se portal Ministarstva prosvete. Imate čak mogućnost da pogledate kako je to učenje, da se pogleda video uputstvo, kako da se ulogujete i obrazovni sadržaj koji nudi ovaj servis. U kategorijama kurseva vi ćete imati mogućnost da pristupite ako ste zainteresovani za prvi ciklus osnovne škole, znači od 1. do 4. razreda, i drugi ciklus od 5. do 8. razreda, kao i za srednje škole, odnosno za gimnaziju. Pa ajmo sad na početku da objasnimo kako ćete vi pristupiti. Osim ako ste pogledali onaj video sadržaj, ali da bi ubrzali, idete na gornji desni ugao, prijava, i usmerava vas na portal koji mi kaže da morate se registrujete. Ja trenutno imam nalog i ja sam taj nalog ovde sačuvao. Ja se prijavljujem i unosim određene podatke tako što gledam šta mene interesuje u ovom slučaju. Sa leve strane naravno ona lista sa početne stranice, kontrolni panel, kalendar, privatne datoteke i moji kursevi koji sam ja izabrao u kojima držim nastavu. Ajmo da počnemo od dela kontrolnog panela. Malo da sklonimo ovo sve što se radi sa strane. Tu imamo ono uputstvo koje možemo da pogledamo, možemo da vidimo sve kurseve, 6. razred, 7. i 8. Tu se pojavlja ono gde ste vi već pristupili i imamo mogućnost da vidimo ko je dostupan od naših kolegnica i kolega ili od učenika koji su dobili kod, odnosno pristup ovim sadržajima. Kalendar daje nam mogućnost da možemo da vidimo kalendar koji ovde trenutno ništa ne znači, ali vi sami možete unositi kasnije neke vaše događaje, pa evo na primjer ovde novi događaj i možemo staviti određeni sadržaj, na primjer fizika 6. razred, na primjer bit će predavanje, ne znam ja, na primjer sutra, mart od, na primjer, koliko sati, na primjer od 14 časova. I ovde možete da dodate neophodna polja u obrascu, su označene sa znakom muzika, to je ovde, to mora obavezno se napiše na događaj. I ovde, na primjer, možete prikažete nešto više, šta će se dešavati, na primjer, video lekcija na RTS 3, lokacije gde će biti, šta i ostalo, i možemo to detaljnije staviti i onda sačuvati sve ovo i onda će se to sve prikazati u onom kalendaru. Evo vidimo. Opet kada kliknemo, mi možemo sve to da pogledamo, a možemo i da vidimo o čemu se to radi i možemo da obrišemo ako to više nije interesantno. Možemo da izvezemo kalendar ili da upravljamo sa nekim pretplatama. Uvek možete da menjate čak i srpski jezik, da bude latinično ili na engleskom jeziku. Ovde se pojavljuje vaš nalog, profil vaš možete da menjate, dodate e-mail adresu, možete staviti državu, opštinu u kojoj ste kurseve pristupili, kada je poslednji pristup, prvi i tako dalje. Možete zatim, osim toga, da uređivajući ovu stranicu da idete na ocene vas ovaj sistem podrazumeva kao da vi kurseve pohađate kao učenik i da imate ocene i naravno da proveravate te zadatke. Imate poruke koje možete da dobijete od određenih članova ovog tima i da imate određene parametre, korisnički nalog i ajmo da vidimo ovaj deo nama interesantan, kalendar, moji kursevi. Da biste dodali, ići ćemo u donjem delu, levom, neka bude 5. razred. U slučaju bude 5. razred možemo da dodamo, na primer, ajmo biologiju. I nas pita ovaj sistem i mi ćemo se upisati na ovaj kurs. Kaže da ste vi pristupili ovom kursu i vi možete da gledate određeni sadržaj. Evo kako to izgleda. To je redovno ono izdanje kao što ima na RTS 3.
nalazi. Evo, dobro. I imamo mogućnost da gledamo neku prezentaciju iz tog dela, da je preuzemo, da otvorimo, da pogledamo i da proverimo koliko znamo o nasleđivanju kao toj nastavnoj temi, pa imamo metod ocenjivanja i to se malo pre pojavljivalo kako mi napredujemo u određenoj nastavnoj temi, pa imamo pitanje, kaže kako se zove nauka koja je proučila čoveka i mi moramo da kažemo kako se ona naziva. Dobro, i ovde se prikazuje koliko imamo tačnih odgovora. Sledeća stranica, naravno sad posle ovoga možemo da vidimo ove neke padajuće pitanja sa padajućim odgovorima. I imamo tih nekih 4-5 stranica kroz navigaciju ovog testa. Kada bismo mi, na primjer, na jedno ovo pitanje prethodno odgovorili, idemo ovde prethodna stranica, i na primjer da kažemo da je to nauka koja je proučava čoveka, na primjer, ajde da je to antropologija. Idemo na sledeću stranicu, predajemo, na primjer, sve odgovore i možemo na kraju da kažemo da završimo ovaj pokušaj. Odgovor je sačuvan, još nije odgovoreno, pokušaj, povratak na pokušaj ili predaj sve odgovore i završi test, to bi podrazumevalo da se završi konačno, a da vi u svakom trenutku možete se vratiti na taj test, da ga odradite po vašoj želji uz promenu. Evo sad ćemo da brišemo ovaj odgovor. Isto tako, ili smo da ovaj deo, na primjer, trenutno ne može da se izbriše. U svakom trenutku možete da vidite ocene, možete da vidite kompetencije koje su na tom nivou, koje su se postignuti, na primjer, iz određenog predmeta, izveštaj o korisniku, evo, možete se da vidite, proverite određeno koliko znate o merenju iz određene nastavne jedinice, ukupno za određeni kurs. Znači, sve je moguće da se to izvrši na pravilan način da bi se valorizovalo neko znanje učenika. To je bilo to za danas. Hvala na pažnji.